so aminua tune na fato sumpa 93.1 Mididi Michael Donko obetimi afrɛ me school fees the Gunners and me Brown boachiwa ewo ha ensimo hima say de oso wajai afre ti ye hwe anu say ti ba be kan yensa ewo ha na ene directors ne yemienu Rexford sumpa didie na afei systematic na say then a man for guy names wa dozo enye easy enti systematic wono na ne woni Rexford wo mo directed ne mama bibia atimi akọ enkan na enne no ampaye ebedwa weekend no na sister bi ozi Ghana superstar bi ekokunsam no ena se nyinsen be ba use se na talk of the town enti yatna si unim say den ya de begu board na onso so no em say unya bi nkan ye Ricardo Varas enche oba be join here last week o fele ni hit no nti enche Ricardo Varas oba be kan ye ho nene long face a join yen e wo fie ha enche obetene nka ye hwe nim say director Wagon ye Wag House Media wono so ba be kan yen sa na ne ye guest artist ye guest artist last week ye be bremo na nedie no so de bafu ento de sit back relax na de aboabo ano no yemfa ema mamencha ye CEO owura Dr. Blessed Foster baby a wo bia woni abusuafo no na menchia ma me Becky aka Becky Loma chacha mu nyina na Eddie mame mo akwa abai Eddie se bia boko de me adoma ho den wo na so ya boko ai se mi hu wache me hwe ana me hwe si ni na ye wo fie ha sei enzo ye adwuma sem ti ye hu ye ho ma che no ne se o bo achewa den na eko ho ti sei me hu wani mo ache me hu seri ache na nko ba hwehwe ma kira kwan na so akoye nsimu hinini nti wonya ne sa metia wo na ye nsimu hima wahu unza hima for so mo na musi hine me ne wa na ye ana na be ye gume so no hine yire so hey ye manuafum mangani ye kra no monitor program all right it's mama nche hine yire on kansi move for no all right Brown bibia wo god there ya no anyame adarma bibia e kama na nensuo ni de abom ya ma se na weda na de na anwumre yi ye be bobo ana na Champions League o ma gba wie football ye minimo tu se aseva ono wo ne ball o da bi adi ball ben dada ben environment asemu ya negu ahodo ye de yensa ball ye de nine ball ebi so de mu fifi ha na ebo eno de we by demonstrate a kire ye ne ana na se wo kan kwa yeni na yeni dada na wontimi mfoso nka se yeni na bra minni bra woni mana minimo he odo na o kana se minni pacho chiri long face mesra so obetena se ya mai se ne be ya he na yetimi ahu anim ye long face bibia boko de baby anyamede ya bedru dia na se bibia gina ne na so all right it's a long face wa ha definitely enche bia obetene nka e wo dwumadie no eso Eddie mesamo fa Akosua Japan ento board my wa na Akosua Japan din sama ba yeah very good Brown onim sama Akosua Japan dia ba pacho wadarma je so chi okay and some kakra Akosua Japan e dia ba ne se ene Ghana no enye Ghana nko at least or see we are see you were some kind of secrets bi wo ho a e was how di ko wo na no na eye me wanwan say because nipa de yen kramofo wo ba ye lie mu a se ye de obika na se mpo fimu ye wu a ye busuafo be ko masalachi na o makwakọ ya announcement say ye nua ye a wawi so de obi aka wo de oka bia bra bebo amane na tre ka no na yentua na se yen faka enko wuo saa nso na yen fa ntro enko wuo na wo hwe revelations a na watwi mu ebeba ye ne effects that me anya wa manfo so a
Akosua Japan de obi anim se wabene wache wo industry nim pioneers na oka ho bi na dwene mu so abie na ne ode asem bi aba eno na mepese ye nyina ye dwene ho na obi ade na dwen kire ba se asem a ya maame Akosua Japan de aba no eye anase enye na Akosua Japan manfo be kai no a wono na de enwom a yato ne din Frema awo Frema edi unim sa anwom ne to kakra baby a woto na hwa na meminim to oh brown also awo Frema do ben na mehie odo ben na mehie odo bi yo na starting no sa anwom we break record because Ghana anwom ba ko pen started to say Celine Dion sa na anwom on R Kelly boy nje na started slow enti sa anwom we na started out de muntie Extra. na enwum we free ho no Ghana nwum bia ma ya na hyase eti sesei da one hwan koka na one hwan so goye bie